I pozdrav svima drugari, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. U današnjem klipu pokazat ću vam top 5 trikova i savjeta za vaš Android telefon. Prvi savjet, to jest trik, će vam biti kako da blokirate vaš kontakt telefon neki. Ja ovdje imam jedan kontakt telefon. Sada šta ću da uradim, otići ću na taj telefon, ovdje na view kontakt, to jest taj kontakt. I sada imat ćete ovdje blok kontakt. I samo ako hoćete želite da blokirate kontakt, idite na OK. Ok, sada vam taj kontakt blokiram. Problem je što nemaju baš svi telefoni ovu opciju. I sada kako ćete to rešiti ako vaš telefon nema tu opciju, a trebalo bi možda ne baš ovako da bude, ali negdje u settings ako baš ne možete da nađete, onda skinite ovu aplikaciju koja se zove Call Blocker. Odemo u tu aplikaciju. I sad ovdje imate whitelist, blacklist i tako dalje. Mi ćemo da se fokusiramo na blacklist. Sad na blacklist šta ovdje možete da dodate? Određeni kontakt, skorašnji kontakt ili neki određeni, ako hoćete da počinje sa nekim. Sad ja ću da počnem sa nekim, nazvat ću ga kontakt. Ok. I ovdje je broj, znači da počne sa plus 381 634. Evo ovako. I to je taj otprilike kontakt. Ok. Sada ću ja da uzmem sa ovog telefona ovdje da pozovem ovaj moj drugi telefon. Automatski je poziv blokiran. Sljedeći trik bit će vam kako da snimite vaš razgovor. Znači ovdje skinete u aplikaciju Call Recorder i ovdje će vam biti znači vaši svi razgovori koji su snimljeni. Ovaj Call Recorder je podešan na automatsko snimanje. Znači svaki vaš poziv koji budete obavili bit će snimljen. Hajdemo da probamo i to. Evo na primjer ja pričam i kliknem na end call. Zatim automatski ovdje vam gore stiže notifikacija da imate jedan phone call koji je snimljen. Odete vi u Call Recorder i kliknite na primjer na ovaj play. Idem na music. Sad vi možda ne možete da čujete, ali on upravo pušta snimljen razgovor. Sljedeći tip i trik koji ću vam pokazati je kako da uvećate vaš tekst na vašem telefonu. Odete u settings, zatim odete u display i ovdje ćete imati font size. I sad, na primjer, ako je mnogo mali ili mnogo veliki, možete povećati ili smanjiti vaš font, to jest vaš tekst. I, na primjer, recimo da sam ja neka starija osoba koja ne može da lepo vidi slova, ja ću da idem na extra large. I ovako će, na primjer, da izgleda trenutni font. Sljedeći trik koji ću vam pokazati je kako da ubrzate vaš Android telefon time što ćete isključiti animacije iz prelaza iz home screena u meni, iz menija, u aplikaciju i tako dalje. Znači prvo što ćete uraditi jeste otići ćete u settings i ući u ovaj developer option. Ako vi nemate developer option, odite u about, u software information, nekome je ovdje, nekome u more i ovdje imat ćete Kellner version. To ćete više puta isklikćati sve dok vam se ne pojavi ovdje developer option. Znači odete u developer options i odete skroz dole u advanced, naravno neko nema advanced nego mu odmah tu, imat ćete animation. Ako imate ovu štikicu ovdje, disable, znači isključite tu štikicu, ako nemate, idite znači na off. Na sva tri kliknite na off. I sad šta se dešava? Pogledajte koliko će ovo brže da radi sada. Maltene niste ni bili kada se isključilo. Šta se kažem dešava, znači oni su isključili te animacije i mnogo brže ulazi u aplikaciju. I posljednji trik za danas koji ću vam pokazati jeste lažni poziv. Odite u aplikaciju, skinete aplikaciju koja se zove Call Assistant. Šta radi aplikacija? Naprimjer, vi ste u nekoj situaciji kada ne želite da pričate sa nekom osobom ili jednostavno želite da se izvučete iz neke situacije. Jednostavno izmislite neki broj, izmislite ime, onda ovdje imate koji hoćete zvuk da vam bude kada se javite.
Zatim ovdje možete neku sliku da stavite osobe. Ovdje, na primjer, kako želite da vam izgleda kad vas zove. Ja, evo, na primjer, želim da imam najobičniji HTC-ov. I ovo kako želite da vam zvoni. I kliknite na save. I zatim vas ovdje pita za koliko sekundi želite da zove. Ja rekao, ajde, za 10 sekundi. I evo, on se zvoni. Ja sam pustio pesmu da mi tako zvoni, da se tako javlja. Ali možete vi da snimate, čak imate opciju, evo, da snimate govor ako želite neki određeni snimak da se pusti kada vas neko pozove. I to je bilo otprilike sve za danas. Ako vam se sviđa klip, subscribe-ujte se na naš kanal. Ako već to jeste uradili, nadamo se da ste uživali.